urugo nje kubereka ni uru nguru. Urabona ko ni inzu ifite urupangu rwayo, ibyumba 3 na salo. Reka tuyirebe. Uru ni urupangu rwayo rero, inzu ibyumba 3 na salo, iri yonyine mu gikari, ni salo yayo, toilette zayo na dushe ngibi. Ufite gahunda rero, telefone yacu ni 8240 333 955. Toilette yayo ngiyo na dushe ngiyi. Aha ni inyuma, ni umuryango usohokera mu gikari. Umuryango usohokera mu gikari nguyu mwawubonye. Umuriro n'amazi ni munange. Iki ni igikoni cyayo. Ufite gahunda rero 18 zawe ndayikwihera. Umuriro n'amazi birahari. 8240 333 955. Aya ni amadirishya yayo. Uru ni urugabano ruri haruguru y'inzu. Aha ni mu gikari cyayo. Murabona ko hisanzuye, imbuga yayo